Isati nimuboni ntambara n'ibyorezo ubwumvikane bubuze kuba tuyisi muzamenye ko ari cyo gihe cyo kugaruka ku mwana w'umuntu. Isati nimuboni ntambara n'ibyorezo ubwumvikane bubuze kuba tuyisi muzamenye ko ari cyo gihe cyo kugaruka ku mwana w'umuntu. Tujya tuganira byerekeranye n'ubuzima bw'amagara y'abantu. Iyo tugiye ku mwanya wo kuganira ku buzima, abenshi mudutega amatwi, abenshi mukabinogirija, abenshi mukabyitaho bikabagirira umumaro. Umuhanuzi w'Imana niwe wavuze ngo Amose nguze ubwenge niwe uzitegereza ibyo kandi witonda niwe uzabimenya. Uyu mwanya rero tugiye kuganira nk'uko bisanzwe mu biganiro byacu tujya tugira kuri channel Kiza Ubuzima TV. Ujye uyirangira mugenzi wawe aho ari hose kugira ngo tubashe kubegereza ibyiza muba mukeneye umunsi ku munsi. Rero mudushakira kuri nimero 24 ubwo wabanje agasaraba 2408766598. Tubarizwa muri Amerika mu burengerazuba bw'isi. Ubwo turasuhuza abamemba bacu batuye mu migabane ine y'isi. Ubwo tuba tuvuze Canada, intara 50 zo muri Amerika, tukambuka hakurya y'amazi magari naho mu Burayi. Ubwo tuba tuvuze Australia, tuba tuvuze Finland, Ubufaransa, Ubwongereza, Ubuholandi, iyo migabane yo hakurya y'amazi. Tukambuka Afrika iwacu, ubwo tuba tuvuze Tanzania, Kenya, u Rwanda, Uburundi, Congo no mu bindi bihugu. Turabasuje amahoro y'Imana bane namwe. Tugiye kuganira mu kiganiro kiza cyane mumenyereye kitubwira ngo ibimenyetso byaguma mu rugo byatangiye kugaragara. Ibimenyetso byaguma mu rugo byongeye gutangira kugaragara. Ese hari ibi bimenyetso byaba biri kukwereka iki? Umuhanuzi w'Imana niwe wavuze ngo ibyahozeho niyo byo bizongera kubaho. Ibyahozeho nibyo bizongera kubaho. Ibyatambutse tutarabaho biri kugaruka, Satani akabigarura bikaba ibyorezo mu mahanga, bikaba ibyorezo muri iyi si yacu. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kuganira iyo nsanganya matsiko. Muribuka ko guma mu rugo yaje mu cyorezo cya COVID-19, icyo muzi imbaga cyoretse abantu benshi batwawe nacyo. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kuganira kuri iyo ngingo y'ibimenyetso byayo, ndetse hari gutegurwa n'urukingo rundi rw'indwara tugiye kuganira yita ubushita. Ubwo bushita ni mu kinyarwanda cyacu tuvuga, mu rundi rurimi mu ndimi z'amahanga cyangwa se ni monkeypox, ubushita bw'inkende. Kubwita ubushita bw'inkende rero nta nkende urabona yarwaye ubushita, ahubwo ni uburyo tekinike y'isi ishaka kugira ngo abantu bose ibahurize mu gukingirwa. Ubushita ntabwo aribwo ariho bwabaho guhera kera, bwabayeho guhera hafi mu cya 905 kugeza mu cya 920. Ubushita bwari buriho kugeza mu 1930. Ubushita bwari buriho, bwagiye burwara abantu benshi. Rero kugeza kuri iyi saha none busigaye buhindutse ubw'inkende. Ese ubushita bukomoka kuki? Buza bute? Ibimenyetso byabwo ndababwiza ukuri birasaba kubyitondera. Ni indwara ifata igatera umuriro, ni indwara ifata mu matembabuzi, ni indwara ishobora kwandurira mu busambanyi, ni indwara ishobora
gufata umuntu biturutse mu kuramukanya, ni indwara ica umugongo, ni indwara ihindisha umuriro umubiri wose. Ibimenyetso bikaza inyuma bigiye kwitwara nk'iseru cyangwa se y'ibiheri, biza binyotagurana, bigahera ku maguru bikagera mu mutwe, umubiri wose, amaboko binyodoka, maze ugasanga umubiri wose washize. Ubwo burwayi bw'ubushita rero nguko muri Afurika yacu niho ibyo byorezo bishikamye cyane, kuko ahanini byagiye bituruka mu bihugu by'Uburayi ndetse bitemba byerekeza muri Afurika. Rero iyo guma mu rugo murumva nayo isa n'igiye kongera kugaruka, igihe babwiye kubwirwa abantu ngo nibabe bakingiranywe akanya gato, nk'uko Yesaya yabivuze, babe bakingiranywe akanya gato. Ushobora kwikanga mu minsi mikeya byahinduka ugasanga wongeye ukingiranwa mu nzu, ikabaguma mu rugo. Iyi FDA ni ikigo cy'ubushakashatsi muri Amerika, nicyo kiri gukora urwo rukingo rwo kugira ngo rukingirwe mu minsi mikeya ruzaba rwaje. Urwo rukingo rero ni urw'inkende, monkeypox. Ni ukuvuga ngo igomba ni urukingo ruri gutegurwa rw'inkende, ni indwara ni ukuvuga ngo uburwayi bw'inkende. Uru rukingo rero rugiye gutegurwa kugira ngo abantu nabo bakingirwe nk'uko bakingiwe COVID-19, bagakingirwa za serezirika n'izindi nkingo muri ubwo buryo. Ariko musenge cyane, kuko iyi ndwara ishobora gutuma abantu bakingiranirwa mu mazu, ishobora gutuma abantu batongera kugira umudendezo wo kurema amasoko, wo guhaha, wo kujya gusenga, kuko hari igihe indwara ishobora kuza igatuburwa, igahinduka igikoresho gishobora kujyana abantu mu kaga. Nibyo njya mbabwira ngo tujye twimenyereza ibyatsi Imana yaremye. Ibyo birimo imiti idukingira, birimo imiti yo kutuvura, birimo imiti myiza cyane ishobora kudufasha mu kwikingira ibi birwara ndetse no kubivura. Iyi ndwara turiho niyo bita ubushita. Ubushita rero ni indwara mbi, twababwiye uko iteye. Iyo umuntu yayirwaye ntashobora kuryama hamwe n'undi, kuko iyo uryamye hamwe nawe uramwanduza. Iyi ndwara ni nk'ibinyoro, ni nk'ibibembe. Abarwaye izo ndwara ntibajya begerana, ntibajya baramukanya, ntibajya basangira ku isahani imwe, ntibajya banywera ku kintu kimwe. Nubwo bushita rero niko bumeze. Bavandimwe, inshuti z'Imana, igihe mu Egiputa hateraga ibyago, abanyegiputa ntibabimenye bitewe no gusuzugura Imana. Icyago cyajyaga gisimburwa n'ikindi cyago, inshuti z'Imana. Baba bakize icyago cy'ibisebe, hagakurikiraho icyago cy'ibibugo. Baba bakize icyago cy'ibibugo, hagakurikizaho icyago cy'inda. Baba bakize icyago cy'inda, hagakurikiraho icyago cy'ibikeri. Ishyano ryasimburwaga n'irindi shyano. Niyo mpamvu no muri kino gihe akaga kazajya kavaho akandi gasubireho, bitewe no gusuzugura amategeko y'Imana no gusuzugura ibyaremwe, bikangirizwa nabi Imana yaremye. Kuko rero muri kubona ubushita bwaturutse hirya no hino, uri kumwe ngo bwahereye muri Kongo, buziye mu nkende, bwambutse mu Rwanda, bwageze mu Burundi, ejo urabwumve Tanzania, ubwumve mu Buganda, ubwumve muri Kenya, Mozambique, Congo Brazzaville, Namibia. Iyo hirya hose umve bwakwirakwiye, hatangire humvikane ijambo ngo turumva ibintu byahindutse, abantu bakwiriye kongera gusubira mu rugo bakabanza bakingirwa. Urabe maso. Hari igihe abantu bumva ibintu hakugira ngo basenge Imana ibakize ibyago n'ibyorezo, bagasenga nuko akaga kabagezeho. Ntabwo ibyo bintu Imana izigera ijya ibisubiza. Ahubwo dukwiriye gusenga Imana igihe kikiriho, tukayisaba kuturinda, kandi n'icyorezo cyateye tukivuze, tunakirinde. Ni nk'uko twababwiye ko
izi ndwara mubona z'ibyorezo ntabwo ziva ku nyamaswa nk'uko bajya babivuga ngo sida yavuye ku nkende, ngo ubushita buva ku nkende. Uko kwitwa ukuzimiza kwa filozofi zo mu isi cyangwa ubutekinoloji buba buriho. Ariko tubabwire ko za shimi zo mu nganda arizo bafata ubumara n'ubundi cyangwa amavirusi n'ayandi bakayongera kugira ngo cyago kiboneke, maze iterambere ry'isi rirusheho kwiyongera mu buvuzi, mu buhanga, mu kuvumbura. Ntabwo ari uko umuti wa sida wabuze, uriho ariko ni ikibazo benshi bagiye bayigaragaza. Umwanzi akabagenderera, satani akabahita, ukashaka kugaragara mu binyoma yahimbye. Ntabwo akeneye ko umugambi w'uhishuka, rero niyo mpamvu ajya arimbura abagerageza kuyihishura. Rero kuri iyi ndwara y'ubushita, ubutaha tuzabazanira umuti werekeranye n'uburyo wakivura bwaguteye cyangwa se wabwirinda butarakugeraho, n'igihe bwakugezeho, n'imiti wakwitabaza kugira ngo ubashe kugira umubiri mwiza. Iki kiganiro rero mwakigezwagaho na Jean de Dieu, nk'uko musanzwe muganira nawe kuri Kiza Ubuzima TV. Amahoro y'Imana bane namwe, mujye mudushakira kuri Kiza Ubuzima TV, niho muzajya musanga ibiganiro byacu. Aho ngaho niho uzabwira abakora subscribe kugira ngo babashe kwinjira, ukoreshe ushenge kuri bagenzi bawe kugira ngo ujye ubasha gutarura uburyo wakirinda no kwivura indwara ziriho mu minsi y'imperuka. Imana ibafashe. Nawe utaha mu kuzarebera hamwe imiti ishobora guhabwa umuntu waba yarwaye ubushita. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe, murabeho mugire ibihe byiza. Intambara n'ibyorezo, ubwumvikane bubuze ku batuye isi, muzamenye ko ari cyo gihe cyo kugaruka ku mwana w'umuntu. Ati nimubona intambara n'ibyorezo,